안녕하세요, 여러분. 디체드입니다. Hello, 알롱 밍글라바 디체드ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကအလုပ်အင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ပတ်တူးလေးကိုထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်။အရှိကပတ်ဝန်းကိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူကကြတော့ YouTube မှာတင်ပေးထားပြီးသားပေါ့နော်။ပတ်ဝန်းကိုရင်ဆုံးသွားကြည့်မယ်။ပြီးတော့မှဒီဘိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ခုမှဒီဗီဒီယိုစတွေ့တဲ့လူကပတ်ဝန်းကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပြီးမှပတ်တူးကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်တူးကိုဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပြီပတ်တူးလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပတ်တူးကကြတော့ကျွန်တော်အလုပ်အင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ချွတ်ထွဲကုန်းခေါ်တွေပေါ့သူတို့ကဒီဟာလေးတွေကိုမေးပါတယ်ချွတ်ထွဲကုန်းခေါ်တွေချွတ်ထွဲကုန်းဆိုတာကကျွန်တော်ရုံတက်ရုံစင်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်တာကိုပြောတာခေါ်တွေဆိုတာကအကွာအဝေးဟုတ်ပဲနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်ကွာဝေးဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုသူတို့ကတတိယမေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ GPOD예요လို့မေးလိုက်ရင်အိမ်ကဘယ်မှာလဲ GPOD예요 여기까지 오는데 여기까지 오는데 얼마나 걸려요? 여기까지 오는데 얼마나 걸려요? 이런 메일이거든요. 집이 어디예요? 소라가 잉아 베말레 메일이다. 여기까지 소가 디사인 디 알로니아 티 여기까지 오는데 라포버너 얼마나 걸려요? 블라우자네 얼마나 걸려요? အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုရင်ဂျီဘုံဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုနေထိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဥပမာဆိုရင်$1ဒါမှမဟုတ်တနေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောပြီးတော့မှ이름이고ပြောပြီးတော့မှဘတ်စကားနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒါမှမဟုတ်လေ지하철 미역에 타네ဆိုရင်ဘယ်နှစ်မိနစ်ကြာလဲဆိုတဲ့ဟာဒီနေရာမှာဆက်လို့ရအစားသွင်းမယ်စားသွင်းမယ်ပြောမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောမှာပေါ့ 지본 버스로 마서인 저런 미니트 소인 저로가 이리사산에 동하면은 아서로 우마서인 15분 정도 걸립니다. 15미닛 잡아래로 제로 뼈매 디니아 마서인 15미닛 번호 15분 정도 걸립니다. 제로 버스가 안내 번호 달리고 줄라면 버스가 안내 15미닛 잡아래. 지본 디니아 마 번호 지본이고 버스로 15분 정도 걸립니다. 알로리 뼈매 빈 거리가 가깝기 때문에 지각하지 않고 이제 출근할 수 있습니다. 거리에서 아쿠아웨이 돌아이다. 아쿠아웨이가 어래 가깝기 때문에 가깝다서 니라고 그러라. 니의 어쩌자 기 때문에서가 제로가 어쩌자 어쩌자 뭐노 거리가 가깝기 때문에 지각하지 않고 지각하다서 아침 나오자라고 그러라. 지각하다. 알아마지 않고 소리 안 느껴타라. 지각하지 않고 나오마자 앞에 일찍 돌아가서 출근할 수 있습니다. 출근하다서 알로세 나이 말에 서서 알로세 나이 말에 알로도 나이 말에 이렇게 말이다. 앞에나 알로멜리 뼈에 마서에 집은 이고 땡땡이고 버스로 그거는 15분 정도 걸립니다. 거리가 가깝기 때문에 지각하지 않고 일찍 출근할 수 있습니다. 네, 알로멜리 뼈에 번호 나도 밤이 나인데 서로 제로 나만 커넥 레오지야 나만 커넥 오지메 나만 커넥가 근무 기간을 받아대 할리거나 근무 기간서가 근무서가 알록다운အချိန်ကို ပြောလိုက်တာ 근무 기간서가ကာလကို ပြောလိုက်တာ အဲ့ဆိုရေရှည်ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမေးမယ်ပေါ့နော် ဘယ်လိုမေးမလဲဆိုတော့ 중간에 그만두지 않고 오랫동안 일할 수 있어요? 네, အဲ့လိုမျိုးလေးမေးရမျိုးတွေ ရှိတယ် 중간에 자레마 뭐 중간 소라가 자레마 그만두지 않고 그만두다사가 알록ထွက်တာ 알록ရပ်လိုက်တာပေါ့နော် 그만두다네 또네 알마치 않고 소래 그라마네 깔라이다 중간에 그만두지 않고 오랫동안 소 아자지 예시고ပြောလိုက်တာ 오랫동안 일할 수 있어요 အလုပ်လုပ်နိုင်လား 그래서ခဏခဏ အလုပ်သမားတွေက ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းအဲ့တော့ကိုစိုးရိမ်တဲ့ခါမှာသူတို့အင်တာဗျူးမှာထည့်မိတာ နော် 중간에 그만두지 않고 오랫동안 일할 수 있어요 မေးလိုက်တဲ့ ခါကျရင် 저를 네 이번 학기 이렇게 학기ဆိုတာပညာသင်ကာလကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော် 사သင်ကာလ 이번 학기 အဲ့တော့ပထမစာသင်ကာလအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာပေါ့နော်
이번 학기 다음에 올해 뒷내고 돌아이다. 올해 또 오랫동안은 계속 일할 수 있습니다. 계속 사다이 일할 수 있습니다. 사가 사다이 롤롱나임바 소리를 사다이 일할 수 있습니다. 잠깐 벼지요. 네, 이번 학기 동안은 계속 일할 수 있습니다. 네, 이번 학기 동안 아무래 네, 오랫동안은 계속 일할 수 있습니다. 사다이 롤롱나임바래. 아르쿠아자로 재료가 최소한 6개월 이상 6개월ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုထပ်ထည့်ပေါ့နော်ကိုကပဲကိုပြောချင်တယ်လလောက်ကိုပြောပြရတယ်နော် 최소한 6개월 이상ဆိုတာအထက်ကိုပြောလိုက်တာ 꾸준히 성실하게 일할 계획입니다.ကိုယ့်ရဲ့ 계획ကိုလည်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်최소한ဆိုတာကအနည်းဆုံးကိုပြောလိုက်တာ 최소한 6개월 이상 6လအထက်ပေါ့နော်6လထက်မနဲ့6လအထက် 이상ဆိုတာအထက် 이하 ဆိုရင်အောက်ပေါ့နော်သူရဲ့စံကျင်မဲ့ဆိုချေတို့က 이하 နော် 꾸준히ဆိုတာကအစမပြတ်စတိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 꾸준히 성실하게ဆိုတာယူသားစွာကြိုးစားစွာအဲ့လိုမျိုးတင်ဘာသာပြန်တယ် 성실하게 ယူသားစွာနဲ့ 일할 계획 အလုပ်လုပ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ 계획이 있습니다 အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော် 네, 이번 학기 동안은 계속 일할 수 있습니다. 최소한 6개월 이상 쭉 꾸준히 성실하게 일할 계획입니다. 알룰리리 뼈마보노. 달리리고 뭐 사피도하면 보노 릴라도하면 나도 밤이 나인 제시래서로 나타 미고 하면 시가 밤이 나인 제시들래서로 체력 태도 나르쿠가 체력서가 꾸에 고가야 보노 체력 အလုပ်လုပ်နိုင်လားဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာတွေရှိတယ်မိစောကနဲ့ပေါ့နော်ထဲသူဆိုတာကစိတ်နေသဘောထားပေါ့နော်ထဲသူအပြုမှုစိတ်နေသဘောထားလို့ပတ်သက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုတွေမေးမလဲဆိုတော့우리 일을 서서 일해야 하고 유체적으로 힘들 수 있는데 괜찮겠어요? 알림볼이 미라시에 보노 우리 일ဆိုတာငါတို့ရဲ့အလုပ်ကတော့서서 일해야 된다မတက်ရက်ပြီးလုပ်ရတာနော်အကြာကြီးမတက်ရက်ပြီးလုပ်ရတယ်လုံးမလို့စောစော 일해야 하고 လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ 유체적으로 유체적서가 제로 칸하고 많이 사야고ပြောတာ 유체적으로 နော် 유체적으로လူပင်မနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော် 유체적으로 힘들 수 있는데 이 칸하고 많이 사야로 ပင်မနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 괜찮겠어요? အဆင်ပြေပါမလားရလားလို့မေးလိုက်တာပေါ့နော်미군လေးပြန်မေးပြမယ်နော် 우리 인원 서서 일해야 하고 유체적으로 힘들 수 있는데 괜찮겠어요? 예, အဲ့လိုမျိုးလေးမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျတော့အဲ့လိုမေးခွန်းမျိုးလေးမေးလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဘယ်လိုဖြေကြမလဲအဲ့ဆိုရင်네, 체력이 좋은 편이라서 일하는 것은 문제 없습니다. 네, 체력이 좋은 편이라서 네, 체력서 고의 짱开မှုပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က짱ခိုင်မှုကိုပြောတာနော်짱ခိုင်မှုကကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိတာအဲ့ဒါဆိုကျမကြီးကောင်းမှာကိုပြောတာနော်ကျမကြီးကောင်းပြီးတော့မှတန်မာတဲ့အတွက်နော်좋은 편이라서အဲ့လိုဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်서서 일하는 거မတက်ရက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာကတော့문제 없습니다ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်네 체력이 좋은 편이라서 서서 일하는 것은 문제 없습니다 나를 답변하면서 힘들더라도 항상 웃으면서 긍정적인 태도로 일하겠습니다. 힘들더라도 항상 웃으면서 긍정적인 태도로 일하겠습니다. 힘들더라도 소라가자로 빈만이 나마 배 항상 아니라 항상 소라가 아니라 웃으면서 병병쉬쉬는 거라. 매일 뭐뭐 병병쉬쉬인데 긍정적인 태도 소라가 긍정적인서 가운데 색 보라고 그래라. 긍정적인 태도로 일하겠습니다. 룩과밤에.နော်အဲ့ဒါဆိုကျတော့ဒီတစ်ကြောင်းလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှပြပေးမယ်နော်네 체력이 좋은 편이라서 서서 일하는 것은 문제 없습니다. 힘들더라도 항상 웃으면서 긍정적인 태도로 일하겠습니다. နော်ကိုပြောတဲ့ခါကျရင်တော့တကယ်လို့အပပမန်ပါပါလေးနဲ့ပြောပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့ဒါဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုဘယ်လိုတွေဘယ်မေးခွန်းတွေမေးနိုင်သေးလဲဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်
ဟုတ်ပြီဒီမှာနောက်ထပ်နံပါတ်မေးနိုင်ချင်များတယ်မေးခွန်းနံပါတ်9အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခုကကွန်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဧည့်သည်တွေကိုခြေတို့ကဘလို့အခမ်းအနားလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်ခြေတို့ကအမြဲတမ်းအားဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆိုင်တွေမှာ coffee ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေအဲ့လိုတွေမှာလုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေတို့ကဖြောင်းနေကြောင်းတွေမှာလည်းလုပ်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ခြေတို့က customer တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဘာဖြစ်မလဲဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးများတယ်မေးခွန်းလေးပေါ့နော်မေးခွန်းကဘာလေးလဲဆိုတော့만약 손님이 화를 내거나 컴플레인을 하면 어떻게 대처할 거예요? 만약 손님이 화를 내거나 컴플레인을 하면 어떻게 대처할 거예요? 예, 알면 미면서에 만약서가 tကယ်လို့များဆိုတဲ့ဒီပဲ 만약 손님이 화를 내거나 애대가 색소라 더다ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်거나ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ grammar လေးနဲ့ကတ်ထားတာ complain을 하면 complain တက်တယ်ဆိုရင်နော် complain을 하면 어떻게 별로묘 대처할 거예요. 피시면래 대처하다 피시나 거라. 이렇게 알로 미고묘 메일라 캐디시더 별로 피자발래. 알아? 별로 피면래서인 제로디마 우선 손님의 말씀은 끝까지 듣고 친절하게 사과드리겠습니다. 그리고 바로 사장님께 상황을 보고하고 안내받은 대로 신속하게 해결하겠습니다. 그래서 우선 손님의 말씀을 끝까지 듣고 친절하게 사과드리겠습니다. 그리고 바로 사장님께 상황을 보고하고 안내받은 대로 신속하게 해결하겠습니다. 우선 소라가 파탄마성 아이엔성을 거라. 아이네 마저가 먼저를 레벨을 야바래. 우선 손님의 말씀에 대해 사과하고 말씀 자체를 의미는 상관을 거라보노. 손님의 말씀은 끝까지서 아성티 끝까지 듣고 나탕 빌어 친절하게 거위에서 이행지지 소리를 친절하게 사과드리겠습니다. 다음에 밤에 친절하게 사과드리겠습니다. 그리고 빌어 바로 택신 사장님께 태고 다마 로신고 다몰래 매니저님께 매니저하고 그 매니저서 매니저하고 매니저하고 상황을 보고하고 상황서라가 치니 너 날씨 치니고 보고하다서가 대로 보살로면 생각하면 너 드림보라 보고하고 안내받은 대로 안내받다서라 두의 현자체 너 란현자 아따 대로서 아따이 뭐너 안내받은 대로 신속하게 소라가 안녕서 해결하겠습니다. 피신 밤에. 가면은 알아서인 제로 달리고 제가 필요한 피비하면은 우선 손님의 말씀을 끝까지 듣고 친절하게 사과드리겠습니다. 그리고 바로 사장님께 상황을 보고하고 안내받은 대로 신속하게 해결하겠습니다. 야면은 알레뮤리 뼈지면은 개업이 나트쿠 아메냐서 나타 메곤 트쿠 나선 트쿠 넘버 10 발레서로 추가 질문 나타 탑비로 메이잖아 뭐 메이지 아니 시계 하면 마서에 블루 메일에 서로 또안에 비로마 마지막으로 마지막으로 궁금한 점이나 하고 싶은 말 있어요? 마지막으로 궁금한 점이나 하고 싶은 말 있어요? 마지막으로서가 나서 언니네 궁금한 점 띠체나 궁금한 점 띠체나 어차피 하고 싶은 말 뼈체네 사가면 시가달라 마지막으로 궁금한 점이나 하고 싶은 말 있어요? 알았어 이 제로 불러 묘비오물래 바리 뼈자물래 마서에 기회를 주신다면 성실하게 잘 해낼 자신이 있습니다. 기회를 주신다면 성실하게 잘 해낼 자신이 있습니다. 혹시 출근할 때 준비해야 할 복장이나 서류가 있을까요? 기회를 주신다면 성실하게 잘 해낼 자신이 있습니다. 혹시 출근할 때 준비해야 할 복장이나 서류가 있을까요? 기회를 주신다면 소라가자로 အခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုရင်
기회를 주신다면 성실하게 요다사 조사사 설립에 성실하게 잘 해낼 자신이 있습니다. 아까운서 롱나임에 용지 찰시래 그거 용지래 뭐너 이 로고 아까운서 롱나임에 잘 해낼 자신이 있습니다. 혹시 어깨유면 출근할 때 로스타스에 가면 와보노 로스에 가면 준비해야 할 인생야매 복장서가 wis어 못 돌아이다. 네 복장서가 wis어 이나서 피피 뭐도 뭐 설류 사회사라 설류가 있을까요? 사회사 혹시 받아라. 엄마소인 보고 좀 가는 거너 저 많이 턱같이 봐라 알고 시다.အဲ့လိုလေးလိုက်တာပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါဆို제가ဒါလေးပြန်ပြောပြမယ်။기회를 주신다면 성실하게 잘 해낼 자신이 있습니다. 혹시 출근할 때 준비해야 할 복장이나 서류가 있을까요? 알림머리를 표라고 너. 그래서 아미어 비어제 변비어 파비하면 마지막으로 궁금한 점이나 하고 싶은 말 있어요? 기회를 주신다면 성실하게 잘 해낼 자신이 있습니다. 혹시 출근할 때 준비해야 할 복장이나 서류가 있을까요? 그러면은 달리리고 변세점에서는 제로 알로 인터뷰마အခက်ခဲမရှိ ဖြေဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် 알로 인터뷰 အတွက်ပေါ့နော် အားလုံးပဲ ချိန်ပိုင်း လုပ်တွေကို အမြန်ဆုံး ရှာဖွေနိုင်ပြီးတော့မှ ကိုရီမန်းနဲ့ ပန်းနိုင်တွေကို ရောက်ရှိကြပါစေ ကိုရီးယားစာလည်း အမြန်ဆုံး အမြန်ဆုံး တက်မြောက်ကြပါစေလို့ ဆရာ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် နောက်ထပ် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာ ထပ်တွေ့ပါမယ် အားလုံးပဲ စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ဒါပါ